Fernando, Pampanga. Kakasala po King Virgen de los Remedios Repository Chapel, King October 30, 2024. Nanuman pong sumbagal, pabalo yun namo po kang among Paul, or King Opisina na ning kakatamong parokya. Dakal pong salamat. Siklaw tamo po at pangadyan tayo, ing orasyo ay payapan. King lagyo ningig pa, ampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu, o Diyos ay paming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panahon ning misusubing kagutgutan. Kimpi sasabyan politika nindayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may ngalabas sa panahon, pepanatilyan mo ing kasalpantayanan ni keka, anting meto nga bansa, ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kaya panmulob, yang mengabos alang kasasagkulan kaya kami, karing ni kakarakal a kalamidad, ape pasari ning ketubuan, antimurin karing sagkul, agewa mintaw, kekaba ning istorya mi anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot ta dalumdum ning gera, pakiramdaman mo la rin panigapumi, ngening daralong kami keka, pakalulwan mo kami, O Ginoo, angwan mo kami, iba't karing pwersa ning dewakan, amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami, elataw ring kalaban tamo, nune, Espiritu lang pamuntok, ila ring atyo king kayupayan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amagari king yatong iti, ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin nila rin pamuntok, ning mi panibalan gawang masakit a desisyon, para kim bansami, ipagkatiwala nila ring kapanayan ni keka, pati na yung paintungulan ni, layon manigapo, kim pamamatawad at pakalulumo, karimpe nandit, paulirin takot at suspetsami, midungisan impanlalawemi, at megin dalaning eustong pamangampi, at pamikasama, karingaliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampo keka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo, nung nuka rin impami kasama, yatad mi impami kalugod, nung nuka rin impami panasakit, impamamatawad, nung nuka rin impamagduda, ing kasalpantayanan, nung nuka rin ing kasiranlog, ing kapanayan, nung nuka rin ing karalumduman, ing sala, nung nuka rin ing kalungkutan, intula. Iti yaduan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiyem pon magari kambemo, king kami atunganin banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga, Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, king lagyo ning ipa, po ning anak, ang po ning banalay Espiritu. Amen.
Panalangin para kin pamagsadya, kim kapag musosyan ng kapatapulong banwang anibersaryo, ng pangatalakad ng parokya ng San Jose. O Diyos ay pali, sa tagon ay ipagkalob mo kaya kami, ban abe-abem yang pagmasusyan, ing kapat ng pulong banwang anibersaryo, ning pangatalakad ning kaya kaming parokya. Kabasa ng babalikan mi, nung makanano kaming bagong isa, ang tingneto nga parokya, at nung nano na ding bangaya pabagi, kaya nano pusan mi, kapamilakan din bakalatang kinimot, pandaras kami king kapilyan ng ano, manatili kami sanang pasalamat. Habang papansinan mo ang mga saga ng pananagtabang kami, habang susumburi ang misyon, apektado na namin kami. Inglingatan niya ang parang natin kami, lalong-lalo na nagpapakadulo. Salmi, manatili kami sanang makabuklat na palad, parating makasadyang midake, king nanumang ayam bagmi, para king panyulong nimbyemi, anting meto nga parokya. Parati kami naman sanang makasadyang tanggap, king mangaya pabage, aburi mong ipagkalob kaya kami. Kabang maninap kami po, para king panyulong, nintune at dalise kasuywan, king metong at metong, papanatilian mo ing kapanayan mi, abayanan mo kami, kabang pagkapilitan milang dinan pang katuparan, ding paninapan mi, kanita, lalong sumulong ing malasakit mi, king metong at metong. Maging mabiyena kesa ng tanda, ning pamag-ari mo, busal mi, itiya duan mi, king kapamilatan ng Kristong Genumi, San Jose.
Maya payabak pong pasibayo. Pagmasusyan tayo pong ngeni, ingka 28 Domingo ning karaniwan a panahon. Pakyabe tala po karing kapag nasantamot kapasalamatan, ding makatuking kapag nasan. Kapasalamatan daring Lecom and Asherets ding kakatamong parokya, Ramon, Darlene, John Raymond, and Julia Alonso, Roberto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Ruby and Baby Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Adam Bri Tayag, Tony and Rose Manalastas and family, Cristobal family. Para po king special intentions dari Ernesto and Nenaong, Arnold Mendoza and family, Renzen J. Punsalan, Mariel Antubo. Para po king malalagwarang kapaldanan di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Marvin de Mesa, Margarita Balingit, at pakipangadita la naman po rin kakatamong mayango na biye, lalong-lalo na rin, Jesus and Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Ireneo and Epifania Santiago, Dr. Robert Flores, Mario Sandoval, Rogelio Canlas, Elisa Garcia, Gabriel Ocampo, Jose, Lourdes, Fernando and Antonio and Cora Co, Luningning Gerlan, Sosimo Ocampo, Restituta, Fernando Sr. and Angela Simeon, Norberto and Teresita Sanchez, Eduardo Tagle, Daisy Pamintuan, para po kindet anniversary dari Virginia and Maria Co, Rosario Bondok, Annette and Felix Yambao, Carmelita Sanchez, at Dinganggang Baldang Kaladwa, Kim Purgatorio. Kapasalamatan da po ring katekista tamo ketikim parokya, aliwa po ring lekko. Talakad tamo po at makyabe kin pamagkanta kin dalit a pamuklan.
Kaniting misa, yabet, amo naman ing panalangin at kayadwanan, ding sablang sasawp at magmasabal, king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasawp, king kay katamong 100 peso club fundraising campaign. Panalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan di Father Steve Susi, ampo ni Job Landayan, ang magbasusi king aldodang kebaitan bukas. Anting meto nga pamilyaning Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ningigpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya't kapayapanan ng Ginu, manatiling parati kay kayo. At keka ang timurin. Mitipon tamo, kaniting kayabakan, ban pagbasosyan tayo, ing 28 Domingo, ning karaniwan na panahon. King katahimikan, ganakantalangin niyang pon, si siyan, ding kaya katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit, meging matalik tamo kalawat, karing kaya katamong pera, ampon, king pipanjan. Mawad tamo ngayon pakalulu at sikanan king Gino. Magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang tutu, at kay gayong kapatad, uling mi kasalang bina, king isip, amano at dapat, at niyayliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapupo, ang Santa Mariang Kapilan Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kay gayong kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala ng katangan sana, king biye alang angga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos aginumi, ating pangmeto nga bagay akulang ke kami. Ing atalastas mit asane, ing migit kang maulaga, king isano pamang bagay. Matampa mo sanang katmon ding pusumi, karing pibandyan ning lugod mo. Baning sablang makayaliwa, kaniti, binanang maging alang ulaga, malagwamin ang isakwil, ban makatuki kekeka, kambe ng Jesus, amekisan metong at sinuyo karing kalulu. Itihadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyet mag-ari kambe mo at ting banal na Espiritu, metong mo king Panga-Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Lukluk tamo po at makaramdam kay nga man uning Ginoo. Pamamas ng iba't king libro ning kabiasnan. Menalangin ko at mibiyaka ko ing katalinuan. Menigapu ko at ing espiritu ning kabiasnan, di natangya kanako. Pepalalo ko ing kabiasnan, may git karing sentro at trono. Ing sablang pibandyan alang ulaga, nung keya makalimpi mo. King isano pamang diamanti, eke pakilibe. Uling nung keya ko pakilimpi, ing sablang ginto, may ngari mong karamput abalas. Nung isiping mo keya, ing sablang pilak, balamo, mistula mong burak. Liguran ke may git king masanting apami kakatawan, o king legwan. Pepalalo ke may git king sulu, ang tinaning ing linang na, e biyasang kukupas. Kambening dinatangka ko ing sablang mayap abage, ing pibandyan adaralana, emo abilang-bilang. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Katbuan mo kami, King lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ituro mo kami king ingbye makuya dia, ban pusumi king belwan, mipabiyas na niya. Gino, ingke kang muake kami ang gakapilan, ke kalasan ng lunusan, dening ke kang alipan. Katmuan mo kami, King lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Kagising mineng abak, katmuan mo ke sa aking lugod mong alang kupas, bang dalit kami at tumula, kabang mabiya kami. Alilan mong tula itang kalungkutan, at ke kami pepagpa kanitang panahon ning kekeng kasakitan. Katmuan mo kami, King lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ipakit mo ka ring talasuyo mo, ing makapagmula lang depat mo, bustan mong ding palipi mo, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginong Diyos, ing ke kasanang bendisyon, ibiye mo ke kami, king sablang dapat mi, tagumpe ke kasanang ibiye. Katmuan mo kami, King lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ing amano ning Diyos, mabye at mayupaya, may git ataram kesa king insano pang espadang doble taram. Managlus ang gana king nula mikakabit, ing kaladwa at ing espiritu, ang gana karing pikalukaluan at busbus daring butol. Asa sa girana pati na ing lihim ng pagnasan at isipaning tao. Nanuman alakang asa likod king Diyos.
ing sablang melalang, makabuklat, at makalantad, king kayang panimanman. At kaya tamo, munye kwenta, tungkol king kekatamong sarili. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po, ing mayop a balita. Mapalad la rin pakakalulo king Espiritu, uling karelaya, ing kayarianing banwa. Kaluguran kong kapatad, ing ginumanatili ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginu, Inyang mama ko na Jesus, ing meto nga lalaki, pupulay ang linapit kaya at kitang na. Mayap a maestro, nano ing sukat kong daptan, bakong kamtan, ing biye alang angga. Pekibat ng Jesus, bakit ausan mo kong mayap? Alang mayap, nunemo ing Diyos. Balo mo ring kautusan, eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, eka mamirayit. Igalang me itatang mo, ampon, imamo. Maestro nga naning lalaki, iba't pa po inyang anako, ti paran kuno reting kautusan. Kingbit mong lugod, Jesus, linaweneng maratna ing lalaki at nga nakeya. Metong pangbage ing kulang keka, muli ka, pisali mo ing sablang kayatinan mo, at ibiye mo karing pakakalulu, at mika pibandyan ka karin banwa. Kaybat, tuki ka kanako. Inyang damdamanan ning lalaki ti me lulam ya lupa at malungkot yang meko uling tutuyang mabandi. Kanita inarapanong Jesus ding alagad na at nga nakarela. Tutuping masakit karing ating pibandyan ing lungub king kayariana ning Diyos. Ating alagad, may biglala kareting amano. Dapot nga na pang tinuglong Jesus. Anak, tutuping masakit karing ating pibandyan ing lungub king kayariana ning Diyos. Mayan niya pa ing meto nga kamelyo, ing lungubya king busbus ning karayom, kesa king metong amabandi, lungubya king kayariana ning Diyos. Lalo lang mi pamulala ring alagad at mi kukutnanan la. Nung makanyan,
nino ing miligtas. Linawin ng marat ng Jesus at nga nakarela, karing tao, iti masakit malyari, dapot king Diyos, ali, ing sabla, apapalyariana ning Diyos. Migsalitay Pedro, lawan mo, likwan mi ing sabla, at tinukikekeka. Wa nga ng Jesus karela, at sasabihan ko ke kayo ini, nung lakwane ning ninuman ing pibale-balena, o kaya ring kapatad ng lalaki, ampon kapatad ababay, o kaya induna at itatang na, o kaya ring kayang anak o asikan. King uli ko, ampon king uli na ning maya pabalita, tanggapi ang dinadinala na ukdo, king panaw na iti, bale, kapatad a lalaki, kapatad a babayi, indu, anak, ampon, asikan. At busal ning kasakitan, antimurin. At king panaw na datang, tanggap yang biye, alang angga. Ing maya pabalita, ning kakatang kaligtasan. Kapuryan ke ka, O Kristo. Makiramdam tamo po, King Homilia. Nino mo kay katamu ing ebisang mikakwalta o kaya mikwalta. Mekad, plastic tamo nung sabihan tamong yata bisang mikakwalta o mikwalta. O yan ang sangkan nung bakit magobra tamo, manintunan tamo. Uling, bisa tamong mikapera at burita mo, dagdagla din kaya katamong kwalta. Dakala din kaya katang pibandyan. Halimbawa, o hining sangka nung bakit dahil aliwa, panilang mag-overtime. Dahil aliwa, may kipagsapalaran la pa abroad. Bang kanita, mikwaltala, mibagwala king kakaluluan. O yan muna maning sangkan nung bakit tataya kong wedding. O kaya tataya kong loto. Bisa tamong mikapera. Ingkutang, o ba't bisa tamong mikwalta? Pakibat? Kasi, bisa tamong maging masaya. Isipan tamo, paniwalan tamo na ay biyena ning pera, ing tulang panintunan tamo. Asalina ning kwalta, ing saya apagdulapan tamo. Alimbawa, asalita mo yung burita mong kanan. Apon talantala dahil mga santing alugal. Ababiye, kuswelo kaya katamo. Agawa tamo, ing burita mong gawan. Otang, atin tamong pera at dakal tamo pera. Uling ating kang gagastusan, ating kang gagamitan. Inya, ing kwalta, papasaya na katamo. Tutuyan. Oneng, tutumo naman, king balang makwalta, masaya. Karakal ko balong makwalta, malungkot la. Ela matula. Balang dakalagabun, payapabiye. Balang dakal investment, king stock market, kontentu, king karelang, pibandyan. Gana-gana kasi, ay biye na ning pera. Ating bage ketiking yatu, na malyaring saluan ning pera. Uling, na nga naibye ning pera, ing malalam atulang panintunaning tao. Ang giyang mabandina ka, makwalta na ka, malyari pamuring malungkot ka. Alayang karatunan ning puso mo, uling kontento. Alakang kapayapan.
Makanyan ing kabilyana ning lalaking linapit kang Jesus. Mabandiya. Inya pupulay ang linapit kang Jesus. At nga nang migtapat kang Jesus. Maya pa maestro, nano pa po ing kailangan kong gawan bakong kamtan ing biye alang angga. Nga nawari ning lalaking mabande. Pakisabi yun na mo po ka na ako. Nung nano talaga ing sikreto. Bakong maging masaya king biye ko. Bakong panandaman at aranasan itang tune at manatiling tula. Kening kutang na, patutwana na, king bistaman makwal tayo, eya pamurin masaya. Inya tinya pang mas malalam apanin tunan king biye. Ing mumuna ng meging pakibat Jesus kaya, yapin ini. Tuparan mula ding kautusan, maging masaya ka. Isa nung kautusan, telad tara na lang tunggal-tunggal. Eka makamate, eka makipangalugod, eka manako, eka maglaram, eka mamirait. Igalang me itatang mo ampon imamu. Nung pansinantala deting kautusan, ilapin ding kautusan, amituturuke katamo, nung makananong makyutos masalese at makipagparang tao, karing katang kaparang tao. Nung makanano tamong maging mayap a kaparang tao, pota pa lang maging mayap tang kaparang tao, maging masaya tamo. Nga nawari kayang Jesus, makyutos kang masalese, karingke kang kasiping bale, karingke kang kakaluguran, karingke kang kapagobra, makyabe kang miyamasamas, mula abuswan, mula paglokwan, mula pagsamantalan, at mula abuswan. Ituring mula anting kaparang tao, at gamit, at bage. Lupang good boy neman, ing lalaking makwalta. Uling, anak ya pa ka nung malati, tutukya na nala, deting kautusan. Makwaltan eya naman mamerwisyong kaparang tao, dapot eya pamurin masaya. Panandamana at yung pangkulang king biyena, at magkasakit yang arapan, ing sarili na, at pakibaluan king sarili na, nung nanu pa ing kulang king biyena, na atumbok-tumbok, nung nanu ing kulang king biyena. Dapot Jesus, penandamana, nung nanu pa ing panintunan na king biyena, inya kanu linaweneng maratna, at linaweneng mitmong lugod, ing lalaking mabandi. At tepatane, nung nanu ing sukat ng gawan, ban aranasana, ing tune, at manatiling saya. Nga ng Jesus kaya, metong pangbage ing kulang keka. Sulong, muli ka. Pisali mo ing sablang pibandyan mo. Pero, mo babangko, mo bubulsa, mo sa salikot, mo pagmaymot, dingke kang ayabli. Pamudbud mula, pamye mula, panyawp mula, karing pakakalulu. At ni kapibandyan ka karin banwa. Buri nang sabihan, maging masaya ka. Idake mo ing nanu mga tsuke ka. Panyawp mula deng kwalta mo. At maging masaya ka. At kanita katugi ka na ako. At kanita mo panandaman ing dinadinalan libu-libong ablas, migit paking tabili mo, ing mibalik keka. At yaku ng bala kanita keka. Uling oras sasaup ka karing kapara mong tao, manakit kang malalam at manatiling tula.
Oyta, ing pakibat, king kayang lungkot. Oyta, ing kulang, king biyena. Eno balong gamitan masalese, ding kayang pibandyan. Dapot, nanong meging reaksyon na, malungkot siya kanong meko ing lalaki. Meko yang pasyok-pasyok at makabalagya pago. Bakit? Uling tutuyang dakal apibandyan. At eya pa makasadyang mamye at midake karing mangailangan. Meging alipane ning kayang pibandyan. Inya, eya malaya. Kapit tukuya karing kayang pibandyan. Meging bihagya karing kayang kwalta. Matalik yakapit karing kayang kwalta. E nalapabalong talnan at gamitan masalese ding kayang kwalta. Deng tatalan at kokontrol king biyena, ilapin ding kayang kwalta at pibandyan. Mekad, eno man buring gastusan. Mekad, eno man balu nung makananunong i-enjoy ding kayang kwalta. Uling eno buring mabawas. Burina midagdagan la pa. Burina dakala pa. Kasi, eya pa kontento ketang atinya. Bisayang bisa, danupan yang danupan. Inya, eya malaya, eya masaya. Kaluguran kong kapatid, bisa kang maging masaya, bisa kang mipayapa, gamitan mo lang masalese, ding kaya kang kwalta. Gamitan mong masalese, ing nanumang pibandyan, kabiasnan, talento, sikanan, apigkatiwala ning apong ginu, keka. Panyawp mula, karing mangailangan. Mambag ka king panyulong ding aliwa. Idake mula karing alang-ala. Kanita ka manakit, malalam, at manatiling tula. Abe-abe tamong yaning ipasyag, yung kakatamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantaya ko. Inalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristo ang naknambugtong ang ginutamo, pengagliking upaya ng Banalay Espiritu, nibait kan Santa Maria ang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipako king krus mete Pepay ta siya banua makalukluk, wananing Diyos, ipangmayupayan ipangmaypayan tuto. Ibat ka rin pagpalik yan namang keti, ban mo kung ka rin mabiyempon nga mate, sasalpantaya ko kim Banalay Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kim pami sa makding santo, kim pangapatawad da rin kasalanan, kim pangasublirang yeding mete, at kim biye alaranga. Amen. Kapatad, ing sabla, apapalyaryanan ng Diyos, at ayawad ta kaya ing sablang emalyari king tao, ang gyamang mabandiya. Nga tamong manalangin, Gino, maging saop da kasan at sikanan. Ulitan tayo po. Gino, maging saop da kasanat sikanan. Para karing mabandi, banela maging bihag ning karelang kayatinan. Nune, bagkusing karelang puso, yang maging manumunaram pibandyan. Manalangin ta, king Gino. Para karing bayo pamong mikukwalta, ban era isipan ingeni, akam tanda na ing sabla-sabla, ban manatili lang tapat,
karing-karelang kakaluguran, kim panano a ela pamibagwa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo maging saop da kasan at sikanan. Para ka rin taong may bating in sablarang pibandyan, ban era masolong panandaman, impait ng karelang kabilyan, at manatili lang ating mayap a pilubluban, manalangin ta king Ginoo. Ginoo maging saop da kasan at sikanan. Para ka rin kalulo, ban ela mayamuyot, kim pibandyan at mi pagkaluban la, king kailangan da, at migit pa, manalangin ta king Ginoo. Ginoo maging saop da kasan at sikanan. Para king Santa Iglesia, ban ena paintulutan, imbihagane ning kwalta, nune alang malit ning akiting kalulo, bilang imumunang mayayawos, king kayarian, manalangin ta king Ginoo. Ginoo maging saop da kasan at sikanan. King katahimikan mi papanalangin tamo para karing katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ng kapasalamatan at kaidwanan ding sablang sasaw at magmasabal king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kay katamong 100 peso club fundraising campaign. Tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan ding kay katamong katikista, ampon EMDC king parokya. Antimurin, tanggapan na sa aning Ginoo, ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Adam Bray Tayag, Tony at Rose Manalastas, ing pamilyang Cristobal, Ramon, Darlene, John Raymond, at Julia Alonzo, kambeda ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman ing masipid dang kayadwanan at pamangailangan di Ernesto at Nenaong, Arnold Mendoza at ing kayang pamilya, Rinzen J. Punsalan, Mariel Ann Tubu, Randy Bautista at ing kayang pamilya, ding pamilyang Laksamana, Lobo at Lecaros, at panwana no saning Ginoo ding kapatid tamong magmasusi king aldodang kebaitan, lalong-lalo na di among Steve Susi, ampo ni Job Landayan. Pagkaluba no sanang lubos akapaldanan ning Ginoo, ding hanggang kapatid tang masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Perry Dayrit, Marvin De Mesa, ampo ni Margarita Balingit at Renato Etok Lobo. Yuli no sana king kayarian ng maligaya, ding hanggang kapatid tang mayang unabiye, lalong-lalo na ding kaladwa di Jesus at Adoracion Canlas, Ricardo at Juliana Gonzales, Vicente at Apolonia Canlas, Irineo at Epipania Santiago, Dr. Robert Flores, Mario Sandoval, Rogelio Canlas, Elisa Garcia, Gabriel Ocampo, Jose Lourdes Fernando, Antonio at Cora Co, Luningning Gaerlan, Zosimo Ocampo, Restituta, Fernando Senior at Angela Simeon, Norberto Teresita Sanchez, Eduardo Tagle, Daisy Pamintuan, Virginia at Maria Co, Rosario Bondok, Anet at Feli Kiambao, Amponi Carmelita Sanchez at Tingmaldang Kaladwo, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo mag-isaw kasanan sa kanan. O Ginoo, ikamingan sana maging talasuyo da kami ding kapatid ming pakakalulu, king yatong sinugad, ning matalik akalawat king pibandyan at upaya, ipagkalumuyti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tamo po para kimpamagdaong karimayan.
kanta mo po. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kako ting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapanin sa aning ginuitin daang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo yung panalangin at ayin yayampang mi king kasalpantayanan at lugod. Manano na sanang iting Eucharistia, yatad na kami king kekang ligaya. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kekayo. At keka Yat antimurin, nayo ring pusoyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo, ing ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwaning panawon, kaleldo at kauran, pamintuana ing batas mo. Ing tao megawaya king kekang wangis, at mi pagkatiwalan king lelangan, kambe ning sablang kapagmulalan. Ya ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupurian ing kekang ligaya, king sablang dapat mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka kamber ing sablang anghel, king karelang dalit ning tula, kabang ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa,
ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampumi. Papanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kekay at para karing sablang tao, banketa mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ni gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talak at arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meo igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco kay kaming papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ding sablang pari, ading sablang anak kong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula, ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa, at ding sablang may ngayamong nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang anggo.
pasawag tamong ini kingig pa banketa, agamit tang masalese, ing pibandyan, apigkatiwala na kay katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Manalangin tamong ini para king tunay at manatiling kapayapan, lalong-lalo na kapayapan para karing bansang migigera. O ginuming Jesucristo, asinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mempon bilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kay ka antimurin. Ipakit tangin ni ing mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayungan po, peace be with you. Kapayapan po karisabla.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu. Mapalad la ring mayaws magisulu, king apuna ning kordero. Ginoo, Ginoo, ek matampang tanggap ka, dapat tikas miyay nga mano mo, at kumayap na ako. katawan ng Kristo. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupayang igpa, ing katawan at daya ning kekang anak, pagkaluban ng kesanang dake king kayang biye, uling ginuya, ngenit, manggaman king alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kakatamong kapabaluan. Kaya daratang pong October 24 hanggang November 1, maganap ing nobenaryo para karing maldang kaladwa. Kukumbiranda kayo pong makyabe, king nobenaryo, ampon king misa. Alas 6 ne po ning abak, ing nobena, at alas 6:30 ne po ning abak, ing misa. Karetang aldoldo tang misa. At 7:15 niya po, balang Domingo. At uli na po niti, kalupa ning gagawan tamong king sadya, mamiyeta mo pong sobri, isulat yula ding lagyo ding kaya kayong mayango biye, aburi yung papangadi, at ipanalangin tala, kaya kabanan ning nobenaryo, at karing mapila na eldo ning Nobyembre. At din pong pondong malikom, kalupa na po ning sadya, gamitan tala, para king kakatamong Paris Christmas gift giving. Ila po ding maging seed money ning kakatamong annual Paris Christmas gift giving. At kapit na po kareti, gamitan tala bilang seed money para king foundation anniversary ng kakatamong parokya. Mag-40 years siya po kaya ng kakatamong parokya at kapit na po kareti ilang gastosan tamo king pamagmasusi tamo king anibersaryo ng kakatamong parokya. O sana po sumawag tamo king kakatamong tumba. Nempong Martis, October 15, alas 6 na po ning Bengi. Yapin po yung deadline ning pamag-submit karing entries para king kakatamong theme-making contest para king 40th founding anniversary ning kakatamong parokya. Isubmit tala po ding entries kang Sister Vanji Bondo. Karing kakatamo pong kayanakan, edad 13, 13 years old, patas, lalong-lalo na din kakatamong mag-serve king parokya, atin ko pong seminar on human sexuality, maganap ng daratang October 26, aldo Sabado, alas 9 ning abak hanggang alas 12 ning tungaldo ketiking parokya. Iti pong seminar, ibiyeneng Mrs. Abigail Gonzalez, metong pong professor ning psychology king Angeles University Foundation. So bangkanita po, akit tayong Christian vision ning human sexuality, lalong-lalo na karing anak at kayanakan, inyapin po tatatag tayo ining seminar on human sexuality. Aliwaya po kayong sex education at tatanggapan da kayong eskwela. Lawenta mo kayo ninong naning panlalawe at tama nintindi ining kakatang kasalpantayanan kaniting importanteng aspeto ning kakatang pangatao. At ding bayong lectors, ang pong commentators, at tinla naman pong seminar ng November 9, aldo Sabado, alas 9 na po ning abak, ketiking parokya. So, detang bayong lectors, ang pong commentators, agatan na kayong makyabe, kaniting pamag-aral. Katataulian po, yung kakatamong financial report, para king bulan ning September, para king Paris Funds for Operations. Ding egana-gana pong lino ba pera, minabot lang 175,904 pesos. 175,904 pesos. At ing egana-ganang gastos po, 194,949 pesos. 194,949 pesos. At tamo pong total deficit of 19,045 pesos. 19,045 pesos. Kasi bayo po kaya niya pululub, itang babiyeyo bulan-bulan, kayong 100 peso club fundraising campaign. Ila pong magsilbing supplementary budget tamo, king kakatamo pong Paris operations. Ing tutuna po niyan atin yung pera yung parokya. O nang etala po malyaring gamitan for operations, uling atin tamo pong parasan inyang penyawad talang sao dating pondo
like Bakal, Karing Alam Bakal, College Scholarship Fund, Relief Operation, then kaya katamo pong pastoral program, then kaya katamong seminar, o rin po din gagastusan ding pera tamo king bangko. So for operations po, then mong lulub king office, ampon den collections. At then kaya kayong babye king 100 peso club. So sana po suportan tala po ding mialiwang programa at pamangailangan ng kaya katang parokya, ban agam panantamo ng kaya katamong misyon, anting metong parokya. Dakal pong dakal salamat. Talakad ko po para king tauling bendisyon. Inginu manatili kay kayo. At keka antimurin. At mantabi kay kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masasyantaning banal na misa, ing misyon tamo, magumpisana. Salamat King Diyos. Maya payapak po.